Ningependa kutuhimiza kutoka kwa neno la Bwana kitabuni chake cha Luka, ibuku ni za Luka. Kwikundu kwili ngona mwana unengetwe kwaka. Praise the Lord. Amen. Mwana unengetwe kwaka. Ni mituo ya yuti kunenga aume mondo ni meki badhukanyo kipao mbele. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Katika boma, for instance, mwanaume imesemekana yeye ndio kichwa ya boma. Hallelujah. Amen. Katika mambo ya ibada pia na wanaume kule wamefanya nini? Wamepewa. Are we together? Hata katika nyadhifa za uongozi hapa na pale tunaona wanaume wakipewa vivyo hivyo nafasi hiyo ya kwanza. Lakini tukisoma tu kulingana na macho ya siku hizi, timethoma ibindathi nundo methoma ibindathi ni mokete makapathukania uume na aka ugeza kwethi aka nimekwewa Mose mwana wa chao wambe yeta wa feminism. Ukiangalia Biblia from that perspective, hautaona kundu na kundu kula yoba wokiliti aka matone umuthukuma. Yani beba ndu yoba unengete aka mwana wa chao wambe nikenda wese kwethi yani mamuthukuma ona aume mathikathia kundu ni kwike bathukanio aka no meka ata no mathukuma na nundu bani thululuketwa naka yo mundu lo bwata wike bathukanio no wizi nake ni munini muno aka yunyi mutabie nyonyo ndaka Uthei ula yoba munengete o muthukuma. Luka kilungu chambe musura wa 39 mandiko mange imeseta huu na matuku asu meli okela athimituke nthi ila iyema ndwani imwe ya Yutia na avuta nyumbani ya Zakaria amukethia Elisabethi na kwethi wathila Elisabethi wewie ngethi ya meli kakana kathaka ibuni thao yake na Elisabethi au suwani beba mutheu na kilia wasia wake anena muno achasia no athimitwe we kati waka na osia wa ibu yaku no athimitwe ondo o nata kwakwa kana inya wa mwiye wakwa ambukie nondo sisia thelangethi yaku yalika matone makwa kana nikathaka ni muyo ibuni thakwa na kwathimwa ni usu ula wetikilile nondo mondo ala watabiwe ni mwiyai makeanewa. Praise the Lord. Amen. Zaidi ya hayo kilungu cha mwisho cha 24 mandiko mange imesema kenena ati indi muthenya wambe wa chumwa uyambililia kucha verse 1 mathimbwani makwite miti isu thimuke musio ila masio betie na methia ithia thivingili tangitwe kumambwani na mabota nthini na mayao na mwi wa mwiye Yesu na kwethiwa makisu wani sisia aume eli maonga mapakuvi nao megwikite ngwa ikutisa na akasu makwatwa ni wia na makuna mianthi makulwa niki mumu manda ola withayo kati walaku ndeva no thayukite lilikanai undu wa mutabisi zila wa ikalili achasia mwana wa mundu ndendi ya kulea kunenganwe moko ni maala athe na kwambwa na kuthayuka muthenya wa katatu nao malilikana ndeto yake na masioka kumambwani na mama tabia ala 10 na umwe na ala angi onthe mundu asu na ala mama tabisi atumwa mundu asu ni Meli Makatalene na Yoena na Meli nyawa Yakobo na aka ange alamai vamwe nao. Praise the name of the Lord. Amen. Deto ino no na thimwa ile nondo ndwambe tondo ni na mutabia muyaka mundululukite ondo mwenda kukwata na nikana mukambwanya ina thela muyaingi muno nje muvotanye na wizi kwanza wizi akita ongaiya na mwimu kwa nangoi na kwa ninekata ina thela indi pe wia munene unengetwe aka ibuku ni thange wa Yesu Kristo ola niwe mwiye iwao waito. Praise the Lord. Ola wesi otweka mutangi wala mamwitikilangai eso otweka mwiye iwa AI anengwa sitotela idonokete masitwa meva onthe ani sitwa ni thiu kela thiu thele ikata kutulia ndu na kela wimi kumbula kana Yesu ni wewe mwiye. Praise the Lord. Amen. Yani wana usu aikatweka ni wasiawa akwa athayuka na yuni wile koko ni kwa aume kwa ithe wao ethe ngai
mene bina chao wonde osunu na ku ni wakusiwe akisiawa na kithayoka akusiwe ni aka. Praise the Lord. Kwekethia ngoni ondo mundu wiketha cia ngoni. Hallelujah. Kaya kame chao mebata wangaula wathi twasoma ula kusoma kwambe ti kilungu ni chiucha Luka kilungu chambe itukona ondo uthikika bau wakana aka elini makomana nela makomana mandiko mangi metuya me Elizabeth auswani beba auswani chao ni beba ola meli twasoma kilungu ni chambe onake ni wakulilie ondo okatonne kata mandiko mangi mese moleka amwea beba mutheu akoka yulu wako. Praise the Lord. Hawa ndio walikuwa kwanza ambao Roho Mtakatifu aliwatangulia ili kuwajaza. Ini kanda ibuko ni dhamme ko matumwa. Alama ndikete ni lokao mandiko mangai matoni onamani walangi wakipokea Roho Mtakatifu. Na hawa ndio wawili walishuhudia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Elama akomanie Elizabeth ya tana muno. Nondo kana kalake ndeni wa meli niko kamutangi waitu. Praise the Lord. Na Yohana ebo ni Elizabeth ai atha kanondo ni wama na muye ni wekata ni woka na wasija kukusoma boko ende anethio ni meli akimutaya Yehova ni kwethiwa thini wake ni bethiwa undu osania undu otayo munene tene na tene undu ndai wekwa naume ayo toneka na kamechao meoka hata iwe Yehova. Zaidi ya hayo kula mumenokilio chapter 24 tunaona hawa ndio wanawake ambao walienda kumpaka Yesu mafuta. Aume ondhe mane kunza makengudha makebitha ondu nimekuwa wia ko nene batonde kama katambiwa nikudha ni mama kwatie muye iwo makati ya anafunzi mao make lakini aka muma lokanike na madhimbwani makamirembeshe na manukato. Praise the Lord. Because ni mesi impact la waina yo madhayoni mao mo nila mabikepo unungona maenda andika na makarembeshe na manukato indi medha via the table vingilitie na mali kanthini na medha omwendweva ndwevo na indi meba u makomanano la mulaika which is also number 2 itina wabeba mutheu kumoswa yuni tu kuona kana ni mekumelwa ni mulaika. Praise the Lord. Otondo amekumelwa ni mulaika no wameli njao ni mulaika takwasa the ministry of the angels ningona thithenge muno akamaito ningona ministry ya angels thithenge muno akamaito nundu alaika meboko kumatethia alama mukata cia Yehova aome na katabia kwa chavina wao lakini aka they are acquainted with their weakness na ni mituki muno kumweka ila Yehova to intervene in their situations. Praise the Lord. Because they understand their limitations. How many pride they refuse to see their limitations. Women understand, especially my kanisani hata iwe Yehova na hawa wote ndio wakasemezana na malaika kuwa Yesu amefufu na ila monie mundu asu mama tungia maniwa ma Yesu Kristo wo nondo wa 3 ando la motumi wani ningai kukosia kosea kwa Yesu ona kukosia kudhayuka kwake onatia ndo makuendesia ala kile kidomo toto kazi ando makuepaka mauta ando makuepaka nondo nando asiwaiye ni ando mosania muno ondo wambe Elizabeth ya ingungu na ni wezi wakana ichao ni ngungu no tupite mbao lakini si Mungu alimpatia kufungua mtoto. Number 2 ni meli ningona ela meli wamanye kana no kile kuitaba nukuitaba kala kana da kulilie ondo weke kata na yuko ende ni boindi wendie kuona ulamu mkoita wa Elizabeth ku for 6 months kana kadia nanda ando madhao na ondo weba ondo eza ni monie ondo eza ni meki hata ni monie yemba that wikezi kando mwetu anganyani weke data no siaite. So for technicalities yonde for all intents and purposes Mary was a single mother. Ondo wando ni muno. Praise the Lord. Na ndio nakuya pa ya ila maindie kwa nyumbani yake mbwani yake malia makatalene ni mundu mkawa ena maimu yoba ni wenda utumia mundola wenda kuinenga ni kwake ani weta chuni sikana aka. Many women have been put into such strange situations, compromises ningi ni kwethwa namo aume ni mama faili muno na yu nyenjino wakausilila mundu atokwasia kanati yoba mumo wake nutu yani. Praise the Lord. Mumo wake ni wiki hata
no tuyani ngai ni weze twendeno na mumu wake no tuyani ithia la tutukomanana matatwa day in and day out. Praise the Lord. Matatwa makila muthemba na asu ala menenga ne kwa ngai ayoba ni weka hata no wesa kumatumia maketha mai ngongo maketha mai na maimo maketha mai single mother, they are still used of the Lord to witness kwa aume alama lete kuikia lilikana obo wai aume alama mekulea kwetikila kana Yesu ni muthayuku no ala mundu mezakalia ala mandiko mange moleka wa mutavisi no kwata kimwana asa itaweza kana kweli akaambiwa utavindia mpaka mtoto afanye nini asaliwe. Praise the Lord. Kwa hivyo aume wakivindia aka also speak. May God grant you ministry opportunities mondoni make na ngia munenge wasia wa kwiwika mu Uthukumi yoba ona aume matepo kana aume matatona kwika ondo. May God use you for his glory and purposes. Glorify Jesus, minister Jesus, serve Jesus, proclaim Jesus, because inyoni monenge to ministry unique. Anjo weta mundu mamuthemboso yo mutangasi omunthe muso neve bamuthe mutumike kwa ngai yo mutangasi Uthukumi wa alaika kwenu umubikie mundu ni mechao meke bathokanyo ndukazizie balawo umie. Praise the Lord. Sisi ndu yobo tona kutumia. Hallelujah. Na tumevithie aume ala mekisioni mekanisa ni kana memisini yitu mukitume wani veva mutheu aume la mekwatia bina wao wo na mebwe kangulo yao sio. May God use you to minister to them. The birth of our Lord Jesus Christ, the resurrection of our Lord Jesus Christ, na mondo alangi yo the Yehova umutaite Yesu Kristo mutumiwe nangi mwadhi mamono. Neno la Bwana litufikie, sema amen. Amen. Thank you.